Evo kako ugrabiti serersku poziciju na work and travel programu. Pustite šta vam svi ovi drugi kažu da ne možeš biti serer ako ideš prvu godinu na work and travel. Nemojte se sekirati, Amerikanci su toliko smotri da oni uopće ne znaju prepoznati, ali imate iskustva ili ne. Dovoljno je da samo kažete da ste iz Hrvatske, da imate radnog iskustva u hotelu, jer je Hrvatska zaista ovdje popularna i svi znaju za Hrvatsku. Ono što morate znati je samo pričati engleski dobro, zvučati kao da ga zaista znate pričati. Ja evo, ne bih rekao da znam ga savršeno, ali Bože moj, znam se snaći. Morate biti uporni, morate dosađivati, morate se izboriti za serersku poziciju. Ja sam ove godine na Rhode Islandu, po prvi put promijenio sam mjesto, sve mi je nepoznato. Našao sam restoran na Instagramu, javio sam se mailom i rekli su mi kao da mogu pronaći poziciju za mene, da se nađem uživo kad dođem. I došao sam i prosto oni mene krenuli trenirati za nešto drugo za što se mi nismo dogovorili. I ja sam krenio pisati mailove, dosađivao kao da želim biti server, da sam se za to prijavio, bla bla bla, kao da su i primijetili da dobro radim, dok nije došao dan kad sam postao server. Dakle, morate biti uporni i morate pokazati da znate raditi i da ste sposobni. I da vam budem iskren, evo ja vam radim kao konobar na nekom outside baru, ja vam pojma nemam o vinima, pojma nemam o šampanjcima, o tim, ništa. Ali eto, smuljam, spričam, kad dođu menadžeri onda se pravim da to ja sve znam, da onako bez jebem ti kažem to bi vino s tim upario, zato i zato, onako pojma nemam, gospa moja pomozi mi. A kad dođe kupac i pita me šta bi preporučam najskuplje, baš me boli briga, meni treba znači postotak da što je veći račun, veći tip. Tako da, sorry not sorry. Ako ti se ne svidi vino, ako nisam baš siguran, onda mi ja ponudim da malo isprobaju, pa onda oni sami kažu, ali obično budu zadovoljni s time što im ja kažem, jer naravno ljudi nemaju pojma. Prošla godina bila mi je prva godina na work and travel programu, započeo sam kao server asistent u jednom restoranu, u jednom hotelu i kad su vidjeli da sam brz, da sam sposoban, da znam raditi posao, postao sam server na bazenu i bazen je baš bio brutalan, nekad sam zarađivao bolje nego neki ljudi kao serveri u restoranu, u 2 sata $100, mislim, to je stvarno vrh. Zatim sam radio doručke i onda su mi obećali da ću raditi u restoranu iduće godine ako se poželim vratiti, međutim odbio sam jer sam htio otići u neko veće mjesto gdje su veće šanse za bolji posao, jer sam prošle godine bio baš u jednom malom mjestu, ajmo reći Selendra, jer zapravo ako vam se ne sviđa prvi posao i ako vam je toksična atmosfera i slično, onda nemate baš puno opcije i jednostavno ste primorani ostati tamo ili eventualno tražiti posao u drugoj državi. Sve u svemu moguće je, samo budite uporni i predstavite se kao sposobni i mislim, morate znati raditi posao i nemojte biti lijeni, radite u početku sve, a oni će to prepoznati.